Runmawi TV clear tu te chibai vek ule vanal chuang I kania Chanchinthar ilongai thlang u amasa in chanchin langsar zwalte Vanapa hall chiale sakthatna tur cheng nuai sangthum chuang DPR thehluh ani MNF President Pu Zoramthanga'n tunhnaiah Union Home Minister Amit Shah nen inkawm thule MNF sorkar siam ngei tura fuihna adon thu asoi liamta-ah AVBD beisei tamin thhlawnin thisen an pe tuna chanchin kim changzokin Vanapa hall chale sakthatna tur cheng nuai sangthum chuang DPR thehluh ani December sangni somni pathuma changa planning department in PMJVK alak inkara District Council and Minority Affairs Department in Ministry of Minority Affairs sa proposal somlukle panga thehluh ta hengzinga hian aizola Vanapa hall chale sakthatna tur DPR cheng nuai sangthum zasari somsari pariat point pasari pali atel Mizoram Legislative Assembly pakwana chutkhom voilina budget session zo taka Eptu member Hatchek bial tu purabarto moiro ite zo na zia ka chanchi a channa Planning and Program Implementation Department sangtu Chief Minister Pulaldu Oman December sangni somni pathuma changa Planning Department in PMJVK Alakin Kara District Council and Minority Affairs Department in Ministry of Minority Affairs sa proposal somlukle panga thehluh thule PMJVK guidelines sa cheng nuai sangkhatle achung lamchu DPR phut angin proposal somlukle pangazinga DPR anga thehluh chu pali ani thu atar langa DPR thehluh pali zinga hian aizola Vanapa hall chale sakthatna tur cheng nuai sangthum zasari somsari pariat point pasari pali chu atel ani Chief Minister in Hatchek bial tu MLA zona achanna Ministry of Minority Affairs sa DPR thehluh pali atarlan te chu Vanapa hall chale sakthatna tur cheng nuai sangthum zasari somsari pariat point pasari pali baka government ti Romana College Aizol Academic Building Saknatur Phase 1, 2 and 3 atan cheng nuai sangthum somthum pariat point pakhat pathum Government Johnson College Aizol Academic Building Saknatur Phase 1 le 2 atan cheng nuai sangkhat zasari somkwale pani point pathum palukle Critical Infrastructure Requirement for Functioning of Mizoram Engineering College Pukpui Mizoram atan cheng nuai sangkhat zali somriat le pathum point bial pani te anni December sangni somni pathuma tranga Planning Department in PMJVK alak inkara hian Mizoram tan PMJVK sanction approval thar lo thu Chief Minister chuan atar lang telbok MNF President Pu Zoramthanga'n tunhnaiah Union Home Minister Amit Shah nen inkawm thule MNF sorkar siam ngei tura fuihna adon thu asoi MNF party chung inkawm fuihna neya he thu hi MNF President chuan asoya March ni sompanga sangni somni panga Union Home Minister Amit Shah Mizorama a local khan Union Home Minister official te Union Home Ministry official te rohman na in inkawm ti asoya Pu Amit Shah chuan ZPM sorkar ka hmudan chungchang minzot munviawa ke chuan thudanga changlovin ZPM sorkar chu anla tharlama nakina thil anzir zelanga anla she chomve mayang ti bakin ka changlo ati Union Home Minister nen inkawm chanber soin Pu Zoramthanga'n chuan Central Congress sa sorkar laya barmarama remna awm theina tura palai na atho dan ashil ni ina soya Rangoon le Bangkoka voitam akal nuwa India sorkara report thehluh thute National Security Advisor Pu Ajit Doval nen India sorkarin atir thute Burma inthlan nuwa an malak na khailak dante Union Home Minister chu ashil ni ina soi Pu Zoramthanga'n chuan MNF sorkar liamta-ah soin Vareng te isu baka Central BJP sorkar nena aninlai chin na kha achatok lo hlea BJP lam chuan le lam ZPM an onta ani atia Pulaldu amakai shwai sorkara po BJP chuan telve anin beisei ni asoin MP in thlana ZPM chakha khatilaya BJP in Central sorkar siam tura MP zani somsari pani anmamo lai takani Mizoram Lok Sabha MP pakhat chau po apoimo layani khatichunga BJP tan an petheilo kha an boruak achatalo takzetani atibok Union Home Minister Pu Amit Shah chuan MNF chu sorkar le ngei se adu saka grassroots atanga chanlana sa turin serious takin afuini in Pu Zoramthanga'n chuan asoya sorkar na siam tura heti taka mindu saktu hi kalatong ngai mia lo atibok
kum liamta-ah AVBD beisei tamin thawnin thisen an pe sorkar poisa kum liamta sangni somni pali changa sangni somni panga chung khan Mizorama athlona thisen pek za a somkwale pahni point pasari pakhat ni in hi Association for Voluntary Blood Donation AVBD Mizoram in target asiam za somkwale pahni ain asang zok ani Blood Transfusion Service Mizoram State AIDS Control Society M-Sexin at Sintia Danin April ni khat sang ni somni pali achanga March ni somthum pakhat sang ni somni pangatlengin Mizorama Blood Center som pakhata thisen unit sangthum sang li zasari somnga le pahni pek zinga unit sangthum sang ni zanga somruk le paruk chu pek big nei lova athlona pek voluntary donation ni in voluntary donation hi za somkwale pathum point pasari pakhatatlinga hemi hunchung vekhian blood center shangin blood donation camp voice zaruk som pakhat anbuat saya thisen unit sing ni sang ni zaruk le pahni pek ani AVBD Mizoram chuan thisen petu zong lom thu an shila thisen mamo na ero asan zel thu soin tunhnaiah po Good Friday pola thisen peturin chalai te an nge na mishing te chandam na tura thisen chhuaka iswa Krista tor na pola midang nun chan na atana thisen pek chu a in mea thisen peturin chalai te an nge na ni AVBD Mizoram hian March ni somni pasari sang ni somni panga khan kum sang ni somni panga changa sang ni somni pasari chunga an shwai tu turan thlanga inrin ni khan Civil Hospital Aizawl Blood Center ra shwai tu ma sa tanen mo fuihna anin hlana ni kum sang ni somni panga changa sang ni somni pasari chunga AVBD Mizoram shwai tu tur te chu President Sila Lunnema Mission Veng Thlang Vice President Ke Zothanpara Mission Veng General Secretary Lalrin Kima Chaltlang Joint Secretary Isaac Laldongliana Electric Veng Treasurer F Lalmuan Pui Bethlehem Veng Finance Secretary Malsom Tluangi Tanshil Publicity Secretary Jacob Lalruat Puya Ramhlun South te anni Melthum Local Council in Raltlan dapchwa run pui an nei don Melthum Local Council in Anvenga dan lova Raltlan Local Council pem le kha nei lo le India khwale tuita na nei tur documents poimo dang nei lo dapchwa run pui nei antuma hetiang mi anveng chunga omte chu kumin mei thachunga anveng chwa san turin an chiatir hethila an malak na chungsanga hian Melthum Local Council chuan chiatir na ti chhuakin Melthum Local Council chuan khotlang alo himjok nan April sangni somni panga chung hian veng chunga dan lova khosa Raltlan voter ID Aadhaar card Local Council pem le kha nei lo te dapchwa run pui an nei dona hetiang documents nei lo te chu mei sangni somni panga chunga Melthum chwa san vek tura sha tiran ni hetiang mi in lo tir kan lo ani chuan Local Council arang lama report vek turin kanin nge na ni ti in Melthum Local Council sha tir na chuan tarlan ani in lo tur nei reng ten anin lo tu tur ten an lo lu ma in pem le kha Local Council an thehluh masak zela ngai to tur thu le hetiang nei lo te chu in lo tir lo tura anin sha tir thu Melthum Local Council sha tir na chuan tarlan ani bok MPCC Secretary Pu Zoramthanga'n Smart City Ain Smart MLA kan mamo zoka mimal chatfal na ain vantlang chatlan na kan mamo zok ati Congress Party Political Session Congress Bhavan Aizawl neya Pu Zoramthanga'n chuan he thu hi voin khan soya Smart City Ain Smart MLA kan mamo arel tu te kan smart hi heram maso na atana poimo ani ati bok IMC Ward pangana bial tu corporator ni bok Pu Zoramthanga'n chuan kan system hi ennon angai ti in mimala hlok na tur te hi kan lutuka mimal din mun chatfal na ain kan khotlang chatlana zo kan ram hian amamo atia khotlang po ahim tok thlawnin asoin tunhnaiah ral thuam nena kothlera waka vantlang tiral khelzong chetna thomte shatur aom tak thule khotlang anu nau te ven hima an sahim na ngai to achul to thu asoi healthcare chungchang po soin MPCC secretary chuan pay scale le deposit azira package changchu adik berem ti ngai to achul thu asoya pay bentin omzia anei kan poisa azira kan du package le theite achazo kemti in group A officer le pion tenat na vei en kol na sen so ain an the awangin ngai to na uluk taka man achul thu asoibok sorkar masa in phulem pha tura
arwa man ati puitlin man tak lo te a thei chin chin ti puitlin atum Sports and Youth Services Minister Pulal Ngeng Lovamarin Sorkar Masain PMJV ke scheme changa phulem pha tura alo rahman ati puitlin man tak lo zong zong te a thei chin china ti puitlin tum ani ati Mizoram Legislative Assembly pakwana chutkhom voilina zo taka eptu member is tui puibial tu puram than moya zo na Sport Minister inzia ka achan na he thu hi tarlan ani a tun sorkara football khelmola phulem pha tura ro manna siam ani le ni lo azo na chu Sport Minister chuan ro manna siam ani thu in a changa khoimuna tenge pha tum ani zo na chu Sports Minister chuan proposal kallai ani awangin approval don ani ma chuan soithei ani lo thu in a changa ni sorkar ma sahun lain football khelmol engzata nge phulem pha ani tia puram thanmoyen azo na chu Sport Minister chuan sorkar ma sahun chungin Mizoram State Sports Council in football khelmol som pathuma phulem a pha thu in a chang bok Mizoram Forensic Science Laboratory le National Forensic Sciences University Gujaratin thokho turin thu an thlung Directorate of Forensic Science Laboratory Mizoram le National Forensic Sciences University Gujarat chuan thoho na tur thu thlung Memorandum of Understanding an ziaka he thu thlunga hian Directorate of Forensic Science Laboratory Mizoram IOIN Director Puti Lalro Puyan Mingziakin National Forensic Sciences University Gujarat IOIN Campus Director Professor Dr. Naveen Chowdhury Chuan Ming Aziak Thung ani Forensic Science Laboratory Mizoram Joint Director le Deputy Director Baka National Forensic Sciences University Achangin din le Associate din misom pakhatte chu shatpui tua anchang ani he thoho na tur thuthlunga hian Mizoram Forensic Science Laboratory in Kongshang Shanga ma ason theina tur duan ni in manrua anla nei lo le kholcha anmamo angte an man pui thei anga case exam thei lo te achul angin thon thei ani bokang Mizoram Forensic Science Laboratory a changtlun le zwal theina turin National Forensic Sciences University hian technical support joint research project infrastructural development le special training te apechin don ani Statistical System ti mason chungchang soihova into khoma Minister Dr. Thawnin Mizoram Sorkar malakna asoi Vigyan Bhavan New Delhi Statistical System ti mason chungchang soihova state le UT Minister te into khom na conference sa Minister Dr. Thawnin atela Planning and Program Implementation Department le Director of Economic and Statistics malakna shangshang baka machop te soin data le statistic rintlak mga sorkarin thutluk na chazok asiam theidan te asoi he into khoma hian rampum hua pa statistical system changtlung zok nei ani theidan tur chu an soi ho ber ania India khwale tuiteta na data set poimo mun khata da khomna I sankhye ki chu ansoi housing alang sarber pol ani hein to khoma hian MOSPI le khabubuat sai Women and Men in India NSSTA website le MOSPI microdata portal te tlangzar ngal ani bok hein to khom hi Union Minister of State Independent Charge Ministry of Planning Purao Indarjit Singh Chwana Kaishwaya kalkhom te chu State le Union Territory ten Sorkar Policy chatak anduan theina tura data rin tlak le changtlung nei turin atsa ani Dr. Thawnin Chwan Niti Ayog member Dr. VK Paul po muin zirna le technology ti mason dan tur te asoi puya Mizoram Tana Education Conclave nei tura rotna chungchang po soidunin Education Minister Dr. Thawnin Chwan he malak na hi Mizoram zirna ruang and fuihna na nei achul thu asoi Niti Ayog member Dr. VK Paul Chuan he malak na hi phur omtiin State Support Mission kaltlanga pui anin huam thu Minister hi alo shil ni in Sorkar thu chuan atar lang Education Minister Dr. Thawnin Chuan secondary le higher secondary zirlai 10 financial literacy le thiam thil zirna kaltlanga Mani kutkoi intodel tumna thinlung an put theina tura malak na pilot project pilot intodel self-sufficiency chungchang po Dr. VK Paul hi ashila Dr. VK Paul chuan he project hi
malak na chabernia an ngei thu le class 3 le class 6 te ta na random examination sangni somni pali changa sangni somni pangane achanga state report card an hena thehluh chu best practice document sa apom thu education minister hi alo shil ni in sorkar thu chwa chuan atar lang bok Mizoram le Assam ramri buai chungchanga Assam le Mizoram minister te nikum August niko a aizola inbia in March ni somthum pakhat sang ni somni le pangaral ma inkawm in biak chunzom turin thu da ma se Mizoram le Assam ramri buai chungchanga state panni official te Guwahatiya anin biak hunatan April ni somni panga sang ni somni panga ruat ani hemi chungchanga hian Mizoram sarkar chuan state panni minister te anin biak chunzom le ma in official te in be masa in chinfel ngai te chingfel masa se tia rotna chu Assam sarkarin achang mai lova voithum le kha thon ani nuwa Assam sarkar chuan Mizoram sarkar rotna chu apom ta ani Assam sarkarin state pani official te Guwahatiya anin pia khunatan April ni somni panga hi anron rotni in Home Minister Pu Zoramthanga'n soya Assam sarkar rotna hi athupunga pom ani thu asoi Mizoram ayoa kaltur ti chian ala omlo thu Home Department how to ten an soya an hun mandan turpo rotna chu amma se sarkar pompuina nga mek ani thu an soibok IMC in seat apeka lungoi lo chen khatin kongpui andang aizol tennis court bula chume ni lo thil dang zwar chin mi chen khaten in rinnikal ta jingkar khan an chutna chin tuna thunai tu ten chut anrem ti to lo na kongpui sira thil zwara chutle antum chu IMC how tu ten chuto lo tura an shil hnuwa motor kongpui andang kongpui dang chatu te hi police lamin inson tura anti hnuwa po inson mai du lova kongpui andan cha reng hnuwa ando kan le manro dang te chulir thei mangin IMC lamin an phur son saka jingda red le achan vevela kongpui dang chatu te chu kong sir lama anin son ta ani Treasury Square Bazaar a ezong chin te le athang tennis court te changa Temple Square pan na kongkam ton ton a thilzwar chin te chu Treasury Square Bazaar thanglok IMC multi complex trikol south ta in son lut to in rinnia pianga tennis court te changa Temple Square pan no kongpui khar chin po khar ani to lo ani in rinikal ta jingkara kongpui dang tu te himitlem te tennis court bul kongkama chome ni lo thil dang zwar chin te ni in IMC multi complex sa seat pek ni thoma se an seat chu azim thule ni lenga an chut po a kongkama an chut layak jingkara anin shal zat po anin shal theilo awanga kongkama chutle tumni in anin soya IMC multi complex sa seat changlo nia in soi anombok Puanto angin March ni som pasari sang ni somni pangazing khovar ma a Treasury Square Bazaar akan nuwa IMC chuan Street Vendors Act 2014 tlo chanin he bazaar hi akhara aizol borsa pin March ni som paria sang ni somni panga a he bazaar Karlen na tur thupek achwa bok hemin hu hian Treasury Bazaar Association chuan IMC in IMC multi complex trikol south in son tura angen na chu pomin anin sona tennis court atanga Temple Square pan no kongpui sir ton tona in rinnia thilzwar chin te po IMC multi complex trikol south a hian son anni bok Union Home Minister Thu ngai to in Lengpui Airport Forum an chukhom Lengpui Airport chungchanga malatu Lengpui Airport Forum chu tunhnaiah Union Home Minister Amit Shah an Airport Authority of India AAI kuta Lengpui Airport da ani tur thu asoi chungchang le thilkal zel dan te thlira ngai to hovin in rinni khan an chukhoma andu angneya AAI in Lengpui Airport an la tur anga thil akal nia lang chulom anti thu an soi hemi chungchanga NGO Coordination Committee malak na tile Airport Forum in ma an lo lak to na thlop tu zirlai pol le pol dang sang tele mizo mi pui chunga long thu an soya Lengpui Airport chungchanga Home Minister chungkam chu chaktaka umzui turin sarkar an ngena state dana chatur le dudan te po sarkar lai puya thlen na rem chang la turin an ngen bok hemi chungchanga hian Union Home Minister le Chief Minister te po mala zui turangen na an thon don ni in Lengpui Airport Forum chuan an soibok ani Home Minister Pu Zoramthanga'n sarkar lai pui dudan angin Lengpui Airport a ramdang mi khwal zinte endik na tho chan ani thu asoi sarkar lai pui in Myanmar ramri depa India Marchak State Pathum Mizoram Manipur le Nagaland ta Protected Area Permit PAP le Restricted Area Permit RAP atha dulna ati tople ta kawangin ramdang achanga lo zinten phalna anei
an nei lo endik na atan lengpui airport ta thlawna hmanga lo thleng thehluh na hmun bula endik na hmun ruahman ani thu Home Minister chuan a soya hemi chungchanga hian Mizoram sorkar le Ministry of Home Affairs MHA chu anin ron tlang reng ni in a soibok protected area regime anti mai chu kumsom pali chung thladul ani hnuwa India ramchen Myanmar le Bangladesh boina bawra ka wangin man le turin ni kum December khan MHA chuan thu pe ka chwa ani Home Department ho tu ten an soidanin ramdang mi Mizoram lo jin te khwa khirna tuai thar le ani hnu hian RAP le PAR chu online hmanga dil thein MHA in a siama online hmangbo ka phalna pe ka zialu anni to don ani herwa manna ataka kalpui turin Home Department chuan district in a SP te ba ka Foreigner Registration Officer SPCID te pualin training po abuat sai to a MHA nena po ramdang mi lo jinte zialu le lo boy pui ko nga thilti aol sam theina atan aizola hemi pual bik pisadin turangen ani to bok Mizoram State Legislative Assembly chutkhom zo ta ka Khan Chief Minister Pulal do aman ramdang mi lo lut chungchanga sorkar lai puin ven thon anei chu asha thiam pui thu alo soi to a nikum chunhulam kumchan vevel chung khan ramdang mi sangni chuang Mizorama lo lut omsi in kholaya mu tur anom lo ni in asoya UK mi Russia le Ukraine indona akal pakhat chu Mizoram paltlangin Myanmar rama aluta helpol te indodana zirtir ni in asoya alo holam silai mu nen lengpui airport ta man ani thu asoibok ramdang mi lo jinte khwa khir chu Mizoram sorkar chuan Shah tiloma se sorkar lai pui rilru ero asya thiampui ni in Chief Minister chuan asoibok ani Mizoram pon lam chanchin ilo ngai thak chunzomang India ramlaili le Ramesh Waram thlarkar inkalpo na turel kong vertical bridge thar chu Prime Minister Narendra Modi an Pambansi Rameshwarama ahonga Pambam Bridge hi India Rama Vertical Sea Bridge masaber ani Rameshwaram Tamil Nadu wa Pamban Sea Bridge hi Nimin Pathiani Khan Ramnavi pualin Prime Minister Narendra Modi chuan ahonga Pamban Sea Bridge hian India Ramlaili le Rameshwaram thlarkar chu rel mangin athunzoma India Rampum le rampo na changa khwaljin mi ten antlo chin mun poimo tak tak le lar tak tak thlentheina olsam ani don ani Donald Trump an stock market at siya choya wanga harsan at heng adodal. US President Donald Trump an kovel stock market at siya choya wanga harsan at heng chu adodala at ang chuan thil siam chatnan damdo ngei chin ati. Air Force One na tuthar thedar tu te inkawm na he thuhi US President chuan soya US chu lahau sangai lo ang ani thei nan nala investment ta akir le doni in a soy US President in he thu asoya changa darkar claim te nuwa SCA stock market atlaniama Japana Nikkei 225 chu za pasari point pariat zetin atlaniama Hong Konga Hang Seng chu za som pani ayat tamin atlaniam bok zirtopni khan US stock index lian pathum te chu za apanga ayat tamin atlaniam veka S&P 500 chu kumsang ni somni nuwa US stock market kar cheber zinga za paruk vel zetin atlaniam Saudi Arabia Stocks Exchange po za pasari velin atlaniama hi shipuilen nuwa ni tina lo na lian ber ni in media te chuan ansoi US banking lian JP Morgan chuan Trump an thu chwa asiam nuwa US le khovel huap chha choi kiamna athlen theina chens za somruka omthu asoibok Pathiani Khan rifle shooter world champion Louis Rujang's Balas Patil chuan gold medal alak bellea Argentina khopui Buenos Aires ane mek ISSF World Cup Arjun Babuta chu mipa 10-meter air rifle event pasari na ani Season honna ISSF tournament final hian Rujang's hian 53.2 Ascora series masaber zoa ma ashwai final chung zong pek ma aum chunzom zela atopa silver medalist it's Van Penny chuan elimination series masaber nuwa aphak talawani
Falam khopui mipui sipai ten an la fel Myanmar ram Chin state zona thla khopui langsar tak ni bok falam khopui chu vo in April ni sari chumalam khan mipui sipai ten an la fel ti shat ani falam khopui a hian Myanmar military council le mipui sipai ten anin mipui sipai te anin do na sa hle a khochunga po mipui omngam lovin mun him lama anral tlan vek ani he chanchin bo sai lai hian mipui sipai ten official takin thuchwa an la siam lova falam khomichen khat te le Myanmar zona thlak zinga milang sar chen khaten social media lama falam khopui mipui sipain an lak fel thu chu post an siam nual thung ani Myanmar rama lirnging na tak an tormek lai le chanpuina an mamo lain Myanmar military council chuan airstrike voiza alo nei man mo a nuna chan anom nual bok lirnging thlenhnu march ni somni paria ta changa April ni rugzan thleng khan Myanmar military airstrike voiza som pathum athlenga sha theichina chuan PDF ba ka mi pui poi soilo tenen mi somsari chuang military council airstrike wangin an borala nuna chan zinga hian naw sen thathum mi chu bom puakin afu ve a boral ngalin school now pang kumsom mi grade 3 zirlai le kumsom pani mi grade 4 zirlai po bom puaka wangin an boral ve bok ani mi puiten lirnginga wanga harsan na an to mek lain sorkar na chel mek tu le sipai ho tu ni bok mi nong hlain le asipai te chuan ral thuam lian tak tak mangin mi puite tan harsat na an siam bel mol mola liam tuar zinga mi pa kumsom li le pathum chuan Myanmar rama kalau pianga ram le lung hausak na sheve ma ila atak rama ero chuan re theina le harsat na ba kan hu mek lova sipai sorkar la chuan mi puite minti thlabar reng bok si a ramzale le ral muang taka om the ka ngak hlel tak zetani ti in asoi khati zong kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani e